Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha APHLC Asong Pen Sidin Demonstration 2024 Bokajan Civil SDO Thengno along Kapiman Pon Patumi wo signify inkora phoning kan surihinira inkora clearni APHLC Asong Atumpen Sidin Demonstration 2024 Bokajan Civil SDO Asai Hemalong Katesong Ajai Mek Kidengpong Labang Swajai Mek Kidengpon Athepi KN Laki EC Prabchin Pen Articles 244A pa implement serak nang po Karbi Anglong Lapen di Mahasaw Kehang Autonomous State Aputha Lapen Hini Joy Pen Voter List Pen Amen Kang Thanpon Aputha Ingtonon Inglong Aso Arada Tumapan Ketom Karbi Anglong ex Autonomous Council pu Pepraidak Aputhak Puthot Karbi Anglong Autonomous Council pu Pedolong Nangchi Pli non Mamat Panchayarat Pen Ingtonon Lada Karbi Anglong Lapen Dimhasaw District Labang So Puthak Sodak Pen Chesong Ponji a constituency tin sita do de sang se pen Chesong Ponji Lapen Labang So Puthak Governor Aphan Sitami Pinpur Alo Pipon Poputa Ningjepon Tangte alang litum katisong pon alam the putak pen perang ketum karjupon ahut alang litum perang ke thengno kaning jepon alam the angton pen arjuponik sinang News report Karbi Anglong News Channel Da kasi song nilitum APHLC pen kasi song ke ding pona theke nitum a program ke abinong ke non khetia por ke nitum claim klepulo lama si nilitum munit bang unangi puda pupedet lo seta alam bang arjen lo ilitum a district pen autonomous po alam thia bang ke private lo government tum la BJP tu ka pre ke klang dak ke la parliamentary constituency ka salam along delimitation commission atu election commission pen alang tum allo pinchong lo pen notification pidet lo Amad hala Dipu ST Karbi Anglong Autonomous District po bangke Dipu ST po an puchorlo Parliamentary Constituency puchorlo ang bonghala Autonomous Karbi Anglong Autonomous District po bangke pupedetlo tarmane itum bhan Autonomous District autonomy bangke pepredetlo autonomy ka pepre pulote lake BJ 6 schedule si ka pepre lo lamake athema 6 schedule pen si autonomy itu mana epike lasi nil itum lage opos lo nitum bhan autonomy power ban ge 6 schedule ra teng pen nang pi bom nang gila pedo bom nang gila hello nitu non ka demand ke la men ke la hello anpar ke si ke nitum krokre lo UCC ra nitum krokre la pen nitum bhan autonomous state abang nang pi bek nang gila hello nitu Jesong bon thui lang non ke kheti ke claim apor po masi hadi nilitum po an pethi oedet lo jala ke khetia ke claim apor ke tang pen August 15 api pusi nitum polo August 15 api penye nitum ko jesong tule ki puang tung ne la hello je itum bhan autonomous po power jong si pawedet te hadi 6 schedule pen ke itum bhan Karbi Anglong adet su pusi itum hanang kimpilo gedi 6 schedule pen la pen ke di Mahasaw adet asu pusi nang kimpilog matidi non ke halabang so adet pirurai pu itum adet avedet pu la elo la si itum adet ke dobek nang ji pura itum kaddo kobe inglong arat ke do anatu adivasi ke do anatu la pen Hilonjia Ohomia ke do anatu lake itum chesong nang po pusi neli kado itum hanta choning rilo udoyi neli tum pini ke memorandum summit me arnisi hamrenta memorandum summit me derlo pena bangsi memorandum ta summit for di udoyi neli tum pena demonstration labang so demonstration la pen hadaksi neli president of India pan itum memorandum lo तो पिने फेरन के तो मान फ्रांस से तुम तो मान केरो पेपर पे लो ना नंबरी पॉट नंबर सीन ने तुम पिनी कानी ना को कलम ते के लाइन लो ऑटोनोमस alam thiabang ke damtang la MP election result si dong lैंग्वेज लोग को अलग
6 ST DCI na website lo ex autonomous case council wedi result constituency ko si doktor autonomous alam ti abedat lasi laso autonomous alam ti bi por abedat pen kon koson ben abedat lasi lake mangumi melo lapen lake lo teke ile tum phan autonomous council ko government of India lapen Assam tum nang deng hello lasi non an melo autonomous council ko posi non government of India ba election commission tum kipa bedya alam ba kelake nintu kalam lo lapen lake dikang lim kusi ile tum ko lasi labang so autonomous mate self group jung ben ke jari na dilo lapusan ajak kong na amen kami potong bang lalo nomor si ke to nako lapen nomor ini lake lo si citizenship amendment ek lake illegal de lake constitution ka pinchong ahura mata laso abang ke haladak Bangladesh ben hala Hindu Bangladeshi lo banai pinto abe lake constitution long langote haladak citizen ko acep tar masih bola haladak langote ladake Bangladesh में कितो हिंदू बांग्लादेशी तुम्हारा banai ko abe kito abe lasi lake government of India to pinchong proof ke lake itu ladak kitu kecil dan amuluk ba arat rohan lake hasti ki pilo posin itu pangkolo nomor ke thoma bangla lo uniform civil code ke ladak itu langnam lo te latum cipapa isia dem lo isia ron si pinchong po isia dormo si ko longlia ron da isi pinchong po kacharia ron da isi pinchong po si lake ko poson si itu kete ko ladak itu specially notice na langnam ko dekhai so khai barin kapre itu ladak dokte latum pangri pangdon itu ke thak lapen kacharia ron lapen bisar kendar kang saya ron ada cebrek jam general akor long itu langnam ni especially tum customer lo ko tum nang sik tu kang saya dia mata lapen development mata laso ko si jong si itu jong si ladak uniform civil code le jong si tum development polo tangte ile tu khai pie tu malo khai so tum ta kaching room du ni nang ko ko ile tum armu pia lo ke tum ching room du nang ni posi tum sik tu ta ile tum adang pilo nang tu methang pele chari not ke bege je tum dak na pachi tu long nang methang adem nang methang mas development lo ko posi la ini dak doa na tum lapen nomor plia bangla lo ile tum no ile tum panchayat sekte panchayat pohormu bangke kopilo pelong ni tum dolang bol 5 members assembly panch ke pasilo lo panch ke ko palo ayat ke assembly palo tang thotot rong mai lake dakan har UP alom si lake ke do ala dak mukhia podo dui chin or tan pola chiria alom si la sar bini aron ada lake ile tum itu makal kali pa itu custom kali lapo si dengone lake claim hala dak ladak itu 6 idul area long pulo nang ladak ke article 244 emalong ta Indian constitution lo je tum 6 idul ke lake sorry la panchayat aron bangke dak applicable ne ba biune lapen panchayat act di Assam Panchayati Raj 1994 labangso kitab mongkaro kitab do je section 1 la lompo di Assam Panchayat act this extend to the whole of Assam except 6 area aron along sikitok tando ko dia pote government of India lapen government of Assam bibori lo nang ke bibori dia dalam ke itu mapan nanglang aya polo lapen isi bangke constitution man ki pipelo kusin elitum bangda ko lain lo nilitum athip yala penilada elitum so council lo Aron Repen Uria Kejor Aphan Langhin Bepar Kiklema Tumpen Kikhangdun Chojor Chulang Pusitami Aronalo Choklim Pensi Jorlong Chojipu Arondo Sonsi Patumi Vosik Nipai Inkora Pon Inkan Surihinira Inkora Pli Adabapor Langhin Constituency Arlo Bepar Kiklema Tumpen Uria Kejor Mate Alo Choklim Le Atum Kepon Bomajok Kikhangpong Bangso Uria Kejor Abang Submol Agravelpu Inut Bokulialong Uria Kejor Abang Pusi Ladak Langhin Ahitialong Aron Repen Suriket Homsose A Uria Kejor Aputak Aron Repen Kejorajok Agriculture along Lamhoy Pidam Detpen DC Pen Uria Kejor along Inkir Ponchek Mate Inquiry Ponchiapan Hukum Pilo
Khonta pli kepranar kep ang bong sitami inquiry je phan hukum pidet apita arona phan patepek ponsi joy pen chojor chonghua sai claim pon bom abirta longsi lang chari dunlo haladak local arada tu mamatsi nebdun cheksi arju pater tok ponsi arona lo kenangchi an choklim lema lang pangching ponlo sita e sinata ke choklim arona lo ave Lasi ing puponsi akaprekadim ke ponbom ahud be parke klematum khangdun pen alo ke chokche ang sesi paklangpo lapen alo along silke theng ave lapen adet ke chokche alo si paklangpon ajok khangdun chek lapen la swalong department atuma phan hang sitami chewangwi Lasi penang anatum ningjepon dak along department atum ta kache jokdun dokokma pusi chethanpo Ate department atum jongsi kachirabdun awe pulote ke klemvek abangphu mamat choklem hai hidet jima pusi mathada mimi sita non ke munit amek angden aron alo ke choklim ason cheplangsi rat angno phere repin pensi chojor cholang la si la puson asai lang no ke klem atuma phan sodak pen ing sai si arona tingpen ing kir klak nang popusi rada tumpen ning jepon Kuluni pen Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel बकोले का रिटेलर फर्टिलाइजर डीलर हूँ मेरा माल मैं लांगिंग में आपका जुरिडिक्शन कहाँ है? बकोलिया हाँ। आपका नाम क्या है? चौथमल अग्रवाला बकोली काटबेलम तो जो कागज में लिखा हुआ है कि आपका जुरिडिक्शन के बाहर आपने गोदाम खुला है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? मेरा गोडाउन का एग्रीमेंट है उसके मुताबिक मैं यहाँ माल रखा हूँ नहीं, आपका जो माल है अभी सीज पड़ा हुआ है, उसके बारे में आप क्या क्या कहना है? मेरे को डीसी साहब ने एडीओ साहब ने पेपर दिया है मैं उसके मुताबिक मेरे को माल बाहर लेके जाना पेपर है दिखा सकते हैं? पेपर मैं आप लोग को दिया हूँ सबमिट किया है आप लोग को पास देखिए आपका ये गोदाम है हाँ यहाँ पर जो लांगिन में गोदाम है आपका गोदाम है मेरा गोडाउन है मैं एग्रीमेंट है मेरा क्या नाम है गोदाम का? चौथमल पंसारी अग्रवाला मैं प्रोपराइटर पंसारी है आपका जो गोदाम है इसे सीज किस तरीके का सीज किस लिए किया है आपका सार को सीज किया था ना हाँ गवर्नमेंट लोग आके मेरा मतलब मेरे को डीओ को एडीओ का इन्फॉर्मेशन देना था किंतु मैं नहीं दे पाया मेरा रेक हैंडलिंग के टाइम में क्योंकि मेरे को सवेरे 6 बजे मटेरियल लिफ्ट करना पड़ता है मेरे को देर हो गया इसलिए ऑर्डर दिया है 26 तारीख को मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है बारे हाँ लेकिन अभी इंक्वायरी रिपोर्ट निकाल गया 22 तारीख को मैं सब के बारे में कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ आप जो रिपोर्ट निकाला है वो कहाँ से निकाला है आपने जो रिपोर्ट? मेरे को डीओ सर ने दिया है डीओ कौन? डीओ का नाम बताइए। राजू डेका सर राजू डेका कहाँ का वो? डिपो कार्बेलम हो गया कितना बोरा है अभी आपका कितना उनके यहाँ लिखा हुआ है आप बोलिए ना कितना आपके पेपर में लिखा हुआ है आप मुंह से बोलिए ना अरे आपके पेपर में लिखा हुआ है मुंह से बोल लीजिए ना कि आप कितना अरे मैं बोलता हूँ आपके पेपर में लिखा हुआ है मुंह से भी बोलिए आप मुंह से अरे बोलिए ना कितना है मेरे आपके पेपर में लिखा हुआ है आप यहाँ पेपर में तो कोई भी नहीं हाँ आप पढ़े भी हैं नहीं इतना बुरा बोल के नहीं लिखा है आप पढ़े लिखे मुझसे हैं बोलिए तो मैं आपके पेपर बोलने के में लिए क्यों डर रहा है? मैं क्यों डरूंगा मैं नहीं एडीओ समालंसो ने वेरीफाई किया चीज़ को देखे हैं क्या नाम है एडीओ साहब का? मैं एडीओ समालंसो जानता हूँ उसका नाम तो मालूम है? नहीं झूठ क्यों बोलूँगा मैं जानता नहीं हूँ जिस चीज ठीक है এই 24 তাৰিখে দিয়া কাগজত আমি পিছত চালোঁ যে যিহেতু আমাৰ ক'বলগীয়াটো সেইটো আছিলে যে তলাটো যিহেতু অফিচিয়েলি সেইটো চিজ কৰা হৈছে বা মৰা হৈছে এই তলাটো ভঙোৱাৰ অধিকাৰটোতো চটমল পাঞ্চাৰীৰ নাছিলে তলা ভঙোৱাৰ অথৰিটিটোতো এডিঅ' বা কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট বা অফিচিয়েলে আহি পেলাই পুলিচ লৈ পেলাই তলাটো ভাঙিব লাগিছিলে গতিকে সেইটো কামটো কৰা নাই গতিকে আমাৰ প্ৰশ্ন সেইটোৱে প্ৰশাসনটো তেওঁ বা আইনটো হাতত তুলি ল'বলৈ চটমল পাঞ্চাৰীয়ে কোন গতিকে আমি সেইটো এটা কমেণ্টছ বিচাৰিছোঁ বা প্ৰশাসনৰ পৰা বা কনচাৰ্ণ অথৰিটি বা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি সেইটো জবাব বিচাৰিছোঁ 1 নম্বৰ কথা আৰু 2 নম্বৰ কথা কি হ'ল তেওঁলোকে মানে চটমল পাঞ্চাৰীয়ে ট্ৰেন্সফাৰ মানে মালটো আৰু যেনিবা ফাৰ্টিলাইজাৰটো অইন ঠাইলৈ মানে শিফ্ট কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ লৈ আহিছে বুলি কৈছে ডিচিৰ পৰা এই অৰ্ডাৰটো পিছত আমি পঢ়ি পেলাই চালোঁ এই অৰ্ডাৰত মানে তেনেকুৱা নাই আপোনালোকে চাব পাৰে মই কপিটো দিম এই অৰ্ডাৰত তেনেকুৱাই লিখা আছে মই পঢ়ি দিছোঁ ৰিগাৰ্ডিং এলিগেশ্যন এগেইনষ্ট ষ্টক অফ ইফকো ইউৰিয়া ফাৰ্টিলাইজাৰ এইটো ছাবজেক্ট আছিলে আৰু
with reference to the subject and letter cited above, please find enclosed herewith the observation made by the inquiry officer Sri Mansur Ahmed Mozumdar, SCS, Additional District Commissioner, Karbi Anglong, Diffu. You are requested to take necessary action following scrupulous the points mentioned in the report and submit compliance to the undersigned within 48 hours. ইয়াত আমি দেখিলোঁ মেটাৰ মষ্ট আৰ্জেণ্ট ইয়াত দেখিলোঁ 24 তাৰিখত ADC ৰিপৰ্ট দিয়া মতে যে কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা তাৰমানে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ইয়াৰ বিষয়ে মানে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰিপৰ্টটো জমা দিব লাগে বুলিহে ইয়াত লিখা আছে ইয়াততো মালটো এঠাইৰ পৰা অইন ঠাইলৈ শিফ্ট কৰিব লাগে সেইটোতো লিখা নাই গটেকি ইয়াত আমাৰ ডাউট এণ্ড সাসপেক্ট এটা হৈছে যদি মালটো যদি শিফ্ট কৰিবলৈ দিছে অফিচিয়েল কপিটো আমাক দিয়ক আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাথাকে বা আমি এইটো অথৰাইজ নাই ডিপাৰ্টমেণ্টে যদি শিফ্ট কৰিব দিছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টেলি হোৱা নাই ইলিগেল হৈছে সেই গতিকে আমি কেইটামান যেটো মোবাইলত টাটা মোবাইলত লৈ গৈছিলে সেইটো আমি প্ৰেছৰ জৰিয়তে এইটো আমি গম পাইছোঁ আৰু বৰ্তমান লাংহিনৰ মেন বজাৰত আমি একটা গাড়ী ৰখাই থৈ দিছোঁ Rajan tiso ay hemarit apiso aso apan chi otekang pen hem pen dam juisi non anta hem chiwang videra jok a hema soratum manghu pronglo. Jirkindeng police station ke parlo ta sengarong amikar long tiso pen kadom terang pi asopo Rajan tiso kedamtang wo signify krehini ningkan surihini ra inkoira pier ni pen Hawaii puran damrai lang puamat non anta hem chiwang videt. Rajan tiso achor Juli terangpi nang kapachini dunke kedamtang arni penta Rajan tiso ke akaprek asar pimar jirkindeng rongching room babu tiso achor kadom kiling pipen aning katedok alam kita klang tanglo lapen nonta halaso asar pimar pensi ke kadrap lasi phone call ta receive sedetlo lapen kat ke aprangta hala ke kadrap asar pimar pen kaching kia message ta dupusi pachini Lapen Rajan tiso pen Juli terangpi alang litum asumar bangke thomdo. Lapen bi krai lang. Lasi Rajan tiso na hokle dosita a hemarit apiso aso phan chematha pen hem chewang thunon pusi chuning ripo. Karbi Anglong lapen angtan kedo akarbi hamphang asong do anaphanta nang cherap dunvek tha pusi chuning ripon. Madu tumle theglok seta khangdun chekra 9957757231 lapen 9476533140 labang so number along nang pachini chia phansi pachini pon a hema sorpen nang kapachini dun alam thile non angton pen arjupon lodang Jirkindeng pen ko helet milig report Karbi Anglong News Channel Chithek long le det mate kidam jui bertan nai than kang pe mi me teng pen ka hon thi mi ki pu mi ke hala kadom ki ling pi pu la pen hello aprang pen dala ma chu phut tang ma non ta hala ta he ma videt la pen ni li he ma sor ta he ma videt kidam adap ta atte ma porta chi huma yo hala nang lichor amen koson lo Rajan tiso arong amen ke ta se Say, hindi? Ni lang pama. La si nilhem also budbar tarik krehnya ni ada bayi phopen dam jui pen non putak phun lekor ta phun nang deng de la si nohok dusita sumar bihek thek ka ching tung du lo la pen ni lia bang tha chu klen tha chu dang tha ke sar pen jo la si no hok du sita alang ching ki ye phan si ni kama tha lo la pen dak pen ke dam ni vet ha da ka chi tong dang pa lang chi ne pen na prang alam ke ka chi long tang bang ke sama tong along with dua kadom keling pi lang soreng hai tan sa prang ka chelong tang ta ma yo ma ke dak pang dam ma bang eng vet put hoi phis da la pen tong e put tha tha ka chi tong thu le ne ha ya lo ne la si nhok du si ta kar bi so lang do ra tum nhok pen thek long pu sa hun pen
nang pachiko ra ni tum ching thum dam pu si ta ching thum dam po la pen nang tum reporter ra heng pen pu sa ni ban tik dat thai ka so cha la pa si beta ka pachini la panal than pachini alam thi ba la pen lo nimen bang babu tiso non da campaign da ka ju ba ni li iglo parsi 12 tarik ar ni malo bensi ka ju la sino anta hem chewang bede kachini du na tenga bang rong ching ruma sar pimar bensi karab ju busi khobor non aphi long tu lo modla si keduan akar bi atum atabat pi do akar bi lapen kes tum hanta chuning ri alam the ban lapen lo nai repeat doni fansi ni lin pen chuning ri iglo alang li tum nalo non do dam me kat me alang li tum matha dam plote alang litum ke do dam mi tenge ke helu ta dam te khelang bondon mare difu no le gohati no le demapur malo malam si dolang bon chini dam teng plote तो अलांग ले तुम के कादरा बा के दाम जुया मुनी दा तुम पैसा कौन बाक चिसिक पन अलांग ले तुम नang लिया आइडिया पेंसिनी मा poisa teng bangala tum suri dike phoke bag dota hai bon tapen alang li mithang ahe mari chiobu bla usumar bange thomdo inke nitip pita do inke alang mithang achela magari tanon ke vek bang vedelo ke dosita hem chewangi fansi chuning ri lo hem isi penta hem sorta kumasi mahu prong lo penhang tane do akar bi tum theglong pustame nang bor ikha alang li tum theglong pudlote nilituma ningkang sampen sitame no sonver pustame pi lapen nang ripidun vekha nili tum pha Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu